menshi yakoresha. Asante. Imana ibagire neza murakoze. Komere mushumba amashi menshi. Sema haleluya. Twikirize tuvuge ngo amen. Turashima Imana ku bw'itorero Foursquare, paruwasi ya Kabuga, abashumba, staff yose mukorana, Imana ibahe umugisha. Amen. Haleluya. Turashimira abakristo, biragoye gusenga mu gatondo ugataha buriya umuruho wa mbere ubaho. Indi miruho iroroshe, ariko iyo umuntu amaze kurya kawunga azagira umuruho wose n'uwo yagize muri bibiri ukaza agahita yumva yaryama. Ariko kuba mwihanganiye mukagaruka, Imana ibahe umugisha. Amen. Kristo turabashimiye. Haleluya. Imana ibagirire neza. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana kubw'abavandimwe duhuriye hano. Abavandimwe bavuze bavuye muri Kenya, nabonye ari benshi nuko bose batahagurutse, ariko ni benshi. Rero turabanezerewe cyane. Imana ibaduhera umugisha. Amen. 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 Turashimira Ramati badutekereje. Imana ibaduhera umugisha. Tubihaye agaciro cyane. Imana ibagirire neza. Haleluya. Hanyuma ndashima kubw'umukobwa wanjye navuze. Imana imuhe umugisha kuba twarabonanye, kandi noneho turi kumwe mu murimo w'Imana. Kunda kubwira abantu uti twebwe agakiza ntitwogakinisha, tuzi iyo twagakuye ukuntu kagoye, ntitwokina nako. Iri iwacu karahenze. Iyo utashoboye inzoga woshobora ibindi. Rero karahenze ntitwogakinisha. Dushima Imana ko tukigafite. Turi kumwe ba? Ndashimira Imana ku bwa Ruboneka. Mukuri guhari turabwiriza twembi, kandi nje guhera ku minota 5 no iganira, kandi icigisho canje mukacumva 5 no ibabwirizamo, kandi buri muntu wese akagira ico yumvamo. Rero isaha n'igice, sindi umwarimu wa kaminuza niwe, kandi suko no buri byo niganiramo, ariko no muvuga butumwa turi kumwe kuri afishe. Nimba mbwiriza 10 arabwiriza indi sigara yose. Rero Imana imugirire neza, kubera kugira impano nyinshi. Iyo bamushizemo yose azayishobora. Ariko no muvuga butumwa mwiza, ubifitiye urwandiko rwose rw'iparuwasi. Amajwi yanje ameze nabi kubera impamvu z'akazi, ariko turaza kuganira. Amen. Amen. Turi muri Pentecoste, reka dusoma amagambo y'Imana. Ndabizi ko bayibaganirije, ariko tugiye kwibutsanya andi makuru nkangahe kugira ngo tuze gutanga umwanya. Abaroma, ngiye gusoma Abaroma 8 umurongo wa 9. Karadusomera ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1. Amen. Igihe cyose iyo ngeze muno musho nkagirirwa amahirwe yo kugera hano, nzagira ubwoba bwa kiriya gipande mwanditse hariya. Iriya topic uko nibonye nzanishurirwa busha. Amen. Ngo abantu bashaka ubwiza. Uzi uko nasanze hari ahantu hari imva abakristo bahambyemo. Uzi uko umuntu bazamubwira mwiza agaheba igitaramo ngo uri mwiza, akama yirata ku bantu bose hafi kugongana, akabagiye muri iriya mva. Tukaba turamushinguye hariya. Satani niwe wa mbere uzuzika abantu mu bwiza. Icubahiro gico. Yeme muza abagabo bahanze hariya.
se ko mfashwe hakiri kare. Muza abagabo bafashwe bahambye mu cubahiro, abantu barashe bahengama ibitugu ngo bafite icubahiro. Kandi mureke mbabwire, semeni haleluya. Paulo yaranditse muri iki gitabo ibice 15 aravuga ngo twebwe abakomeye muje kwizera ngo twihanganira abanyantege nke, ngo abantu badakomeye ngo tubihanganire, ngo tubageze ku kigero gikwiriye, ngo kandi buri muntu wese ngo abinyunganizi ya mugenzi we. Niko Bibiliya yambwiye. Semeni haleluya. Bivuga ngo nta muntu wishoboye, nta wigize, umuntu akeneye mugenzi we kugira ngo ahite ashobora ibintu. Ese ko birumvikanye? Uzi uko Imana yaremye Adamu, imuremye gutya, imushize mu ngobyi ya Edeni, ngo imwitegereze kuwa mbere ntiyaseka, kuwa kabiri ntiyaseka, kuwa gatatu yamakanyaraza gusa. Aravuga ati si uyu mugabo yabaye iki? Kandi yari yamuremye mu shusho ye. Amen. Ngo tiyabishima. Ariko ngo umunsi yamusinzirije ngo imukuramo urubavu, iruremamo umugore, Adamu yasetse Imana itamusekeje kubera kubona undi muntu. Yahise aseka ngo arangiza atangira gutera imitoma, yamavuga ngo akanakara ko mara yanje. Kuri hasi Imana yabivuze ni Adamu. Iwe ndi yavuze sheri shushu, imitoma ye yari akabavu. Sema haleluya. Haleluya. Waranezerwa rero uzusanga abantu ngo njewe ngo ntaca abantu bamwe. Warabyawe nabo kutaraja gutura mu ngagira, uzaje mu birunga ko nda abantu ukeneye. Twebwe dukeneye abantu. Nukuri dukeneye abantu. Kandi mureke mbabwire ikizamini Imana yadusigiye nuko yahishe ejo hacu. Iyi yashira ku mugaragaro, buri muntu wese abasuhuza undi yunamye, kuko ntawo suzugura mugenzi we. Kandi nabakomeye ubunyine, mwebwe mukomeye ubunyine, mwubaha bari munsi yanyu, kuko timuzogumana gukomera. Ako mwarantangaje, murakomera mwambaye umubiri. Ijoro ryejo Mwuka yanganirije akandi arambwira ngo ntawe ukomeye mu isi. Amen. Hakomeye igihe kuri wowe, iyo igihe kigutijije abantu bazagutwaza na telefone kandi itakunaniye. Iyo igihe kiguhaye umwanya kiba kiguhaye tere ngo ngaho yigenza uko ushaka, warangiza ukayikinamo ugasuzugura abantu. Mbarahiye Imana nzansenga izoca urubanza. Semeni haleluya. Haleluya. Mumpe soma, reka dusome nimara mbaho urugero rumwe uburyo tuba mu itorero, urugero gusa. Nishaka nje kwicara sinzoba mvuze igishinwa, nzoba mvuze ikinyarwanda, mwumvise mwese kandi murasobanukirwa. Yego. Soma data, soma twumve. Bizakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere. Yego. Bibiliya yavuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ibintu bitatu, bari hamwe mu mwanya umwe kandi bahuje umutima. Bigenda gute? Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Yego. Haboneka indimi zigabanijemo zisa n'umuriro. Yego. Ururimi ruja ku muntu wese wo muri bo. Ja mu Baroma nushaka. Baroma 8 umurongo wa 9. Baroma 8 umurongo wa 9. Yego. Ariko mwebwe nti muri abakamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Yego. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba aruwe. Amen. Umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba aruwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Semeni haleluya. 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 Nkunda kuganira nitonze. Keneye ngo mbaganirire Mwuka Wera, umumaro wa Mwuka Wera n'imbaraga za Mwuka Wera muri twe. Haleluya. Haleluya. Naringe kubaho urugero rw'uburyo abantu bakeneranye, hanyuma nimara nze kuganira uno mwuka
siko kuri ba yego amatimu muzemo nk'abantu bane kandi muzane n'igitenge bere ku rugero rumwe ngaho haguruka papa haguruka timusakuze nta kintu kidasanzwe kiriho tutinye suyiteguye kukwakira mutima wanduye arawushaka wino we ngwino wino akungura nire tutinye suyiteguye kukwakira sema haleluya ndashaka kugira ngo nkore kuri kiriya cyanditsweho buke amen dufite abantu bane hano dufite abavuga butumwa dufite abanyamasengesho dufite pastorali dufite diakoni nukuvuga ngo abanyamasengesho buriya baba barimo abaririmbyi semene haleluya dufite n'abavuga butumwa n'abadiakoni n'abapastori tubabona ko itorero ryose turifite mwumve rero akantu ngiye gusobanura umwanya muto iyo rero satani anyuze mu muntu akaza akamubwira ati wewe uhora mu masengesho uzubura urara kugira ngo wamurara ku ikanisa kuva mande kugeza sande uzumva ko mu rugo batagukeneye wabaye gute kandi ubona iso wanyu cyangwa nyoko senge uzoza urara mu rugo kanisa se bazaguhemba oya ntibazaguhemba oya none uri Yesu wabambiwe ikanisa ngaho rekura jahana timonye ko wa muntu adusenye itorero hagumuye ga babanyamasengesho baza basenga bari bafashe inkingi ikomeye sema haleluya kubera iki dufite abavuga butumwa baza babwiriza ariko wewe umurimo gusa ni bibiri no kuzuzwa kandi abantu baje kukwereka kuko ikintu wakora nta musaruro gishite bazamakubwira ngo uza babitangiye kera ukuntu byabagendeye ngo barananiwe ngo kandi ngo ntako batagize ngo basisire ngo bagende ngo bararuke sawa ako ivuga butumwa uhora byakuzariye niki byagukoreye ngaho rekura papa Didier murabonye ukuntu abantu badusenye itorero semeni haleluya kandi buriya mureke mbabwire umuntu yo kubaka undi kandi umuntu yo musenya noneho rero dusigaranye diakoni na pastorali dusigaranye abadiakoni kandi kuriya nimba hari ikintu gikomeye mu itorero hakomeye abadiakoni kambanze mbareke semeni haleluya ako wewe ni wewe wenyine ubucafa abantu bataye babishaka nicumi rero mu itorero ako kantu mu itorero ushinzwe gutora amasashe ya za biscuit no gukoropa aho abantu bakoze banduje babishaka sema amen atariko wazite we wazavuze bakagusengera ku pasteur ukava muri ibyo byo kuyora amashashe ngaho rekura yeme muhonye ko pastorali ishoboye ko murabona ishoboye semeni haleluya noneho rero iyo mwumva ngo umuntu karasaba ngo wamusengere ku pastori nukuri ntabwo abashoboye umuntu wananiwe azayumva ko yashobora inshingano bahaye abandi uwo muntu niwe wananiwe nimushaka muzoshakaho mumushira mumubwire ati warananiwe umuntu wananiwe neza azahita avuga ati iki gihe nico gihe ngezemo ciza cyo guhabwa pastor ngaho fata semeni haleluya rero iyo rero umuntu asengewe ku nshingano atarakwiriye ngaho Jean Didier fata nawe mufate mwembi hano reka fataho mubonye hari icakoze gwa ruhande gwe ntirukizami niko iyo umuntu ariri inshingano zitarize ni kuri yabameze ngaho nawe garuka ufashe ngaho genda grave fasha uwo ngo mufashaho mubonye hari ico bakoze tacu umuntu ukomeye mu itorero nuhagaze mu nshingano ziwe neza
ubwo uyu mugabo arashobora kwibona kuri uyu warekuye hano, kuko namwibona akarekura nawe ntamera neza. Biradusaba twese, kuko buri muntu ngaho ufata hawe nawe fata, biradusaba ko umuntu wese yubaha inshingano za mugenzi we kugira ngo tuzikore neza. Buriya semeni haleluya, umuntu ukomeye mu itorero ufite imbaraga wo tubabaza n'uhagaze mu nshingano ziwe neza, twarangiza ati tubitahure. Ariko tubitahuye twakagombye kuza tumushigikira uko tumubonye, tukamubwira ati muvande ufite umumaro mu itorero, Imana izigumugisha. Ariko ikibazo dufite, umuntu bazamusengera ku kintu akamakena ngo ayobore departement itari bagusengeye kuyihe, komeza ugume hajya, Imana ibaho umugisha. Natangaga urugero. Semeni haleluya. Yohana umubatiza ngwaza ngo abantu baramubajije tese we urinde ko aribwo tukubonye. Ariko Mariya ngo igihe yari atwite indi itaramenyekana ngo yagiye gusura umuvandimwe we wa Elizabeth. Semeni haleluya. Ndashaka kugira ngo tugere ku magambo twasomye. Ngo agiye kumureba, ngo ashitse atanga gahodi Elizabeth ngo amwumve, ngo yumvagiza umwuka, ngo aje kumuhobera, ngo abana basimbagurika mu nda. Semeni haleluya. Buriya Yohana na Yesu bamenyanye umunsi ba nyina bahoberanye, niwo munsi bahise bamenyana, barangize bakorana ikiganiro. Tinguhaye umwitangurizo, nkubwiye kugenda mbere ugende wewe uzobanza untegurira inzira, ninza akazi kawe kazoba gashize. Urumvise wa? Ndumvise. Buriya inyigisho za teoloji zivuga ko Elizabeth yahunganye Yohana amwinjirana mu musozi, ngo umusozi ingabo za Herode zimuri inyuma, yinjiye. Abandi bazavuga ko yinjiye mu mabuye, yihishe mu mabuye, ngo arakura kugeza Elizabeth apfuye wasigara, Yohana araza. Semeni haleluya. Ngo aje atunguka mu butayu, ngo akazavuga ngo ndabinginze nimutunganye inzira z'Uwiteka, nimugorore. Semeni haleluya. Ngo baramubaza tese none urinde, uri Elias? Atoya, ati ndurangururira mu butayu. Semeni haleluya. Mutunganye inzira z'Uwiteka. Ngo ariko mwihana, ngo wemera abatizwe, ngo aja kuri Yorodani, ngo abatiza abantu. Semeni haleluya. Ngo abana b'abafarisayo nabo baraza. Ako Yohana nyine ntiyari yaratojwe, ngo amavangwe se abana b'incira aba bana b'inzoka ninde bamenyesheje amakuru y'imperuka ko bazorimbuka? Ninde? Semeni haleluya. Ngo baraza nabo barabatizwa, ngo ariko akazababwira ubutumwa bumwe, ngo akazababwira ngo nje ngiye kubabatirisha amazi, ngo ariko uraha inyuma yaje bazobabatirisha umwuka. Bwana asifiwe sana. Rero ngici ikibazo dufite abakristo babatijwe mu mazi, bubahiriza imihango y'idini, ariko batabatijwe mu mwuka, nibo bazagararamba mu ikanisa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngo Yesu ahageze ngo abwira Yohana turambatiza toyaye, titi bikwiriye kabisa. Nico twavuganye ico nticari kirimo, aturambatizaga kugira ngo isezerano rigire gute? Yuzure. Semeni haleluya. Ngo amubatije, ngo amukojeje mu mazi, ngo ijuru rikoma amashi, ngo rikoma amashi, ngo rirakinguka, rikora ikimenyetso ca mbere gikome, ngo humvikana ijwi mu ijuru, ngo rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda, ngo kandi nkamwishimira. Semeni haleluya. Cha kabiri, ngo ahitamanuka umwuka uri mu kimenyetso c'inuma, ngo uraza umwitura ku bitugu. Byasobanuraga amahoro. Yego. Semeni haleluya. Ngo Yesu avuye aho, ngo Mwuka aramujana ku musozi wa Elayoni, ngo aja gusenga, ngo amara iminsi 40 ari muri training, iminsi 40 n'amajoro 40, ngo kandi umwanzi amugerageza. Sema haleluya. Mwuka, Bibiri itangirira zarivuga ko Imana ngo yaremye, yafashe igitaka irakirema, ngo irangize igihumekera mu mwuka w'ubugingo. Semeni haleluya. Cha kabiri izivuga iki?
kuvuga Yesu amaze kuganira n'abigishwa be yarababwiye ngo sinzemera ko musigara nk'imfubyi, ndazamutse ngiye kwa data, ariko hari gift nzobohereza ningerayo. Yesu yasize amasezerano abiri, ijya mbere yararisohoje, dutegereje ijya kabiri. Ijya mbere yari yaravuze ko azotwohereza umufasha ari we Mwuka Wera. Semeni haleluya. Haleluya. Mwuka Wera uwo yaramwohereje, ngo nzabohereza, ngo nzabwira data ngo abohereze Mwuka Wera ariko mu izina ryanje. Semeni haleluya. Haleluya. Yesu ngo azamuka aja mu ijuru, ngo hamanutse abagabo babiri ngo babwira abigishwa murabona uko mubonye agenda, niko azonagaruka. Semeni haleluya. Haleluya. Arandika avuga no magambo, arabanga umunsi wa Pentecost usohoye, ngo bose bari hamwe. Aje kugenda yarababwiye ati tiyagira umuntu utawanyika, mugume mu mugwa, mugume mu cumba, mukomeze mwinginge, mutarame, mugume mu mugwa. Sema haleluya. Haleluya. Mutegereze uwo mufasha naza azobaje kubatinyura, kubamara ubwoba bwose no kubigisha. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mwuka rero Yesu mwana w'umuntu amaze kwambugwa ishusho y'Imana mu ngobjede, Yesu yaravuze ati nta mpamvu yo gutegereza, reka nze. Yesu aje nanone abona ntabereye hose icarimwe. Semeni haleluya. Haleluya. Abona ntabwo abereye hose icarimwe, ahubwo imirimo yaraje gukora mu isa yisoje, aravuga reka agende. Bwana sifiwe sana. Nagenda Mwuka Wera azoza, kandi Mwuka Wera atandukanye nanje. Mwuka Wera akora iki? Ahita abera hose icarimwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mwuka Wera rero ahita agendana na buri muntu, ahita aba muri twebwe, agendana natwe. Ako kantu karanshimishije cyane. Yesu yaraje, abantu ntibamwemera, bamutera amabuye, baramwanga, ariko Mwuka, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umuntu tukibinda, ariko umuntu natuka Mwuka ngo tazobabarirwa, kuko nta kindi kizoherezwa. Cari gisigaye ni Mwuka yaraje. Rero numutuka nta juru we uzobutegereje. Semeni haleluya. Haleluya. Mwuka amaze kuza rero ngo ahita tugira abagabo. Semeni haleluya. Haleluya. Bibiliya yambwiye usomye igice cya mbere umurongo wa 8, ngo Mwuka Wera naza ngo muzaba abagabo ngo bo kumpamya Yudeya n'isa, hajya mwagiriraga ubwoba, muzoba mubaye abagabo bo kubatanga ubutumwa. Semeni haleluya. Rero Mwuka yaje gukora iki muri twebwe? Mwuka yaje gukora iki? Mwuka buriya niwe waje gushamburiye. Kanze mbabwira uburyo yaje gushamburiya, nicare. Gahaguruka tiwicare, turasoje. Bose bari hamwe mu mwanya umwe, umutima wuzuza Umwuka, Mwuka Wera, Mwuka Uwiteka. Abantu bari bazati mbese bariyo basize, ntabwo bafite, ahubwo n'Umwuka Uwiteka. Semeni haleluya. Haleluya. Mwuka Wera ngo amaze kumanuka yakoze iki? Yabanjije ashamburiye ubwoba buba mu bantu, baza batinya ubuzima bw'ejo kandi bataragerayo. Mwuka arabushamburiye.
Semeni haleluya. Haleluya. Warangiza aza gukubita amacakubiri, arayashamburiye, akubita inzangano, akubita ubusambanya, akubita urwango. Mwuka buriya umuntu wese ugitunze ibyo ngibyo nuko yimye Mwuka ikibanza, ariko umuntu wahaye Mwuka ikibanza muri we, semeni haleluya, yamukoreye umukwabo. Mwuka yaje gukora amasuku mu mitima yacu kugira ngo ice. Mwuka yaje gushambura. Mwuka wera yaje kudusubiza icyo twari twarambuwe, yaje kutugira abanyembaraga, aradutinyura, aravuga ngo nta kintu na kimwe cyo batera ubwoba kuko muri kumwe n'ushoboye byose. Semeni haleluya. Nkunda kubaheza urugero rukomeye. Mwuka wera ni razimeni. Razimeni muramuzi, wa musifuzi wo ku ruhande ugira agatambaro, niko Mwuka wera ameze. Mwuka wera iyo ikigeragezo cinjiye orije, Mwuka wera ahita akibaza urwandiko, ninde wagutumye? Zana urwandiko hano. Ntago mfite agatambaro, sohoka. Semeni haleluya. Kubera iki? Kubera kuko abavyeyi bafite abana, zamubona ko hari igihe akana kagira umuriro nijoro, kakagira umuriro ukazugira none bagatetse umuriro, akana kakagira umuriro ukazuha paracetamol ikanga, ukakeza ikanga, ugatereka mu mazi, amazi akazashu, ukafata ariko buraca nkajane kuri centre de santé baje kureba, bugaca mu gitondo kabyutse mbere yanyu kakaja gukina. Kuri ya Mwuka wera bayazamuye agatambaro tugwandiko ruri. Semeni haleluya. Mwuka wera yo turi kumwe ni razimeni, aza guhora areba ibije bitaturutse ku Mana, ti wewe soka nawe soka. Bwana sifiwe sana. Mwuka wera yaje kugukuramo iryo sharugira, uwo mutima mubugira, we utagira ubuntu, utosangira n'abandi, utokwisharana n'abandi. Mwuka wera nako kazi yaje gukora. Kandi muzi kintu Mwuka wera azakora, semeni haleluya, nuko azayikubana umuntu siraye, akamwikubana, akamubwira ati kira kintu uri mu gukora nubwo nta bantu bakizi, ariko sico. Umuntu akazengerera akazagira ngo ni abantu bamubonye, ntabo. Mwuka wera azashamburiye gusa umutima hihishe. Semeni haleluya. Mwuka wera turamukenye. Mwuka wera, semeni haleluya. Buriya Mwuka wera ni amavuta. Mwuka wera ni amavuta. Impamvu muzamubona ibintu byose tubikanika tukagerageza. Ubu abantu bose bameze nka bya bikamyo bimwe bazasiga ku ahacuramye kugira ngo nabyuka azinduka shitura yamaka akimanura cyane. Niba amatore ari mu kurara namasengesho ndage, ariko semeni haleluya, iyo mwukaje itorero ryose abantu bazakumbura amateraniro kandi bayavuyemo. Semeni haleluya. Abantu bakumbura iki? Bakumbura amateraniro kandi bayasotsemo. Bwana sifiwe sana. Uratekereza ko abagabo bari abanyabwoba? Petero ngo Yesu yaramubwiye ati Petero, inkoko itarabika uzoba unihakanye. Petero tese byagenze gute? Imbuga itagatindi kure, indi kure se tigenda uhite ntacu izokumarira. Semeni haleluya. Ngo bakifata Yesu gusa, ngo bakimufata, ngo baramubwiye ati uriya azajana na Yesu abana nawe. Atari kuno mukobwa avuye kurani tegereza ukabona ko nojana n'uriya mugabo bagize kuri ati buretse kuvuga kuravuga tukagira ngo niwe. Ati bakuntumye. Petero akamagenda ati ngwina hano, tihindura ingendo kuragenda nkawe batafana. Semeni haleluya. Ubwoba Mwuka wera azatumara ubwoba, tugatinyuka tugashira ubwoba. Semeni haleluya. Ahantu bazokubwira kuko nta Mwuka wera uzaburiho nuko abantu bazogira amagambo menshi kandi atarayo kuri y'amatiku, abantu babesherana ibitari byo. N'ubukene bw'umwuka koronaka ngo yararoze. Mureke mbabwire, Mwuka yanganirije iki? Mwuka yarambwiye ngo tugira intwaro, tugira imbunda kandi zakirimbuzi
ngo kandi iyo turashe twebwe ntituzaduhusha agomba muhunza ariko nkifita no maraso ye satani umwana nubwo yogwara umwana habe nubwo yogwara abayumbe bakambwira aho niwe noja kumutema mu mwuka kuko mba mfite sinamakosa mu mwuka nkwiriye kwinjira mu kirere c'umwuka kavuga ati Imana hari umwuka uri muri mama uwo muntu wihishe muri we ndamutemye ndacoceje nkuyeho mu izina rya Yesu Kristo buriya ndi mubizi semeni haleluya dukwiriye kuba mu bihe by'amasengesho ku buryo duhurira nawe kuri tere ukaza buca mu gitondo akansuhuza ati muri aho mwana mu mutima havuga muri aho wagitangaza we wangoye ariko yewe usoye umuvyeyi usoye kurasora mama wawe umwana w'umukobwa yavuze mama wakonkeje wakazugwara mu gitondo akajana ku bitaro akagogwa karara yicaye abandi basinziriye bahwereye babagona nk'umwana w'umukobwa arakubwiye ngo mama wawe yaroze ngo nawe ngo nsokera mu nzu ngo niwe uri mukundogera aba ko atakwisha siwe wakwibyara yakwica mwabaye ni muve mu magambo mupfukame musenge kwa gatanu narindi hano nakorari narababwiye ngo umurimo wo gusenga wananiye abantu bose baruhe bawikoreza abandi ngo aro ngo nyawe numfashe mu masenga wakwifashije jewe simfite ibibazo nanje ndagowe ariko Yesu yajanye na Petero na Yohana na Yakobo ku musozi ngo abahagere bama basinzira Yesu tese mwabagabo ati tureke umutima urabikunze ariko umubiri urabinaniwe muzamubwira se nimba hari ikintu kizagihakanwa ni ibitotsi uzukura ku muntu uti wahunyije ngo jewe kandi ukuyaza ati nkonda waho mubona ngo jewe ba Petero baramubwiye ati tureke nyabuna umutima umeze turi mu bubyutse ariko umubiri urarusha semeni haleluya nivyo narababwiye ngo abantu barakize bafite ubushobozi ariko nta urafata umukozi wo gusenga mu rugo ari uwo mugira nuko binani usuko abantu bazananirwa gusenga bakananirwa gusenga agasenga hahunyiza hakibagirwa gutanga amen akayitanga byutse ngo amen semeni haleluya tureke Mwuka Wera akorere muri twebwe Mwuka Wera agendere muri twebwe azodutsindira bijya byose bihagurutse kubera kuko n'umurinzi wacu azatugendaho azaturinda aba muri twebwe ntawo dukoraho tumufite iyo tumwimuye niho dukogwaho ariko iyo tumufite tuba turi amahoro bino tuganirire papa mwakira ijambo ry'Imana amen bino tuganirire